iti masakbayan. At akon bakit? Ay nasaya at mo't nakaluto akon. Narabyan ka manan. At ang amin inring Pasko. Ay na, mabisinak pa ikit din ata. Ito pang nagsarsaraw ti tiyan ko. Wan ka de, di ka agdanag. Ay wan gayam lakay, kauawag itay nilito. Agawid ka no, intun bigat. Na, milagraw. Itaman pa yan nakalagay. Abulan na sana nagaw-awid manipod na pa nagtrabaho di Manila. Kung no nakalipatan, isadyak pa ikit din pampanunutay. Oray siyak tupay. Naklaatak nga ro di tayo mawag. Anda ka numot na patag na ibagana. Kanawan gagara na, sigurado asaan na makalagip nga gawid. Makaluksaw na diyang anak ta. Agmay-may sa langarudan ng mawan pa'y sarbina. Bayam ka tilatan. Tinapatag nakapanunot nga agawid. Santan nga agdandanag noon niya tinapasamak kwa na di Manila. Ay, jak pagdandanagan di anak ta. Kaslawan naganak na pinanawan na ditaw. Bayamon ko manan. Basta urayan ta sumangputin ton bigat. Malaman langan. Sige nga ro tayo napagpulas. Kalpasan na, makantan. Talaga mabisina ka. Ay na ngay deta anak mo ako na masumangpot ita. Isumot ti ko na idimbawag idi kalman. Itamot ti ko na sangpot na. Rabiin, saan siguro na sumangpot na jay? Ang mga no nagbabawi matlaan. Ne, adag tuk-tuk-tuk lakay. Ang mga no nilito na itan. Mala, yung kalukatanan. Mabitlaan nga rod. Ada kami nanang. Sika nga agpaiso anak ko. Ne, adamot maladaga nga imot mo. Ay, di tanunod nga ipalawag ko kada kayo nanang. Alagarod umunag kayo tan malamiisan ang day ta maladaga. Aking putot iti maladaga akadwa masimang padlitaw. Uwan nga agpaiso anak ko. Apay nga da kadwam amaladaga asimbang pa. Nanang, tatang, putot ko na ito'y. Ha? Putot mo? Ayan nga ron ti inana. Apay adi yung kadwa. Pinanawan na kami ti inana, tatang. Anya, pimanaw ti inana, katimbati na kan kaday taubing. Kasano dahi talitaw? Di ka maawatan. Tatang, ada nakalipin ko di Manila. May saway tres. Idi nagsubli ti trabaho na. Nadlaw ko sa nagbalbaliw. Aging gay dinadamag kong adagaya man sa bali alalaki di biyag na. Kinomprontak. Kunak no lipatin nun da di alalaki para ita anak mi. Ngam nagbiddutak. Tayo ti panagawit ko iti may sangal daw. Manipod iti trabaho. Awanan iti abangan mi abalay. Kati anak mi. Imbati na lang iti kaaroba mi. Anya, ay nagalas mo ti aramid na dya babae. Italama ka po utak iti ina ka mailan na panawan ti anak na. Ayan na nga rod itanda dya babae. Binirok ko tatang. Napanak pa iti pagtrabahuan na ngam. Kung adaasin murot ka nun iti may sa lalaki kat sa ano nasimsimbrag pa iti trabaho na. Iso nga, inyawid mo dito'y day taputot mo. Pasensya kayo nanang, tatang. Ngamawanin tamo kapag kamangak. Diyak ka ba ilan nga awiran ti ubing agmay may sa. Ay. Iso matlagayam anak kalipat kan. Di ka nagaw-awid iti naunday apanawan. Tagayam, ada nakadennam iti Manila.
Ngam kasta mo tinapasamak kan ka. Kaasi kayumot nga rod nga agama, nang runa day taubeng. Awan inana ang mga sikasukan ko na. Nanang, tatang, kidabok kumano mabalin. Dito'y kami pailangan nga agama kabayatan nagsapsapol ak iti trabaho. Diyak ngamin makasapol iti trabaho, tawan ti pangibatsak iti anak ko. At nangarod pa'y mabalin tayo. Halangan mag-ipadawat mo, dahi taapo ko me. Nala, sige, dito'y kayo pailaan. Tasyak ti mga sikaso iti ubeng. Agyaman ak nanang, tatang. Ayan tayo maladagang ay bakit? Napaturog kon. Ay na, kaasimot lakay. Madlaw asaan ang nataripato ang nasayaat. Diyan magkit di awan puso na nga inana. Agasam, na kinabailan na pinanawan ti maladaga pa'y lang nga anak na. Gapulang iti kinagatal na. Kaasimot ni Lito. Nagayat nga agpaiso ng pinanawan damot. Anya nga iti aramidon talakay. Anya pa'y kumangay, Sedes. Taray patuwan ta ati maladaga, taapo ko takit nga raw. Dintula nakasarak mo tan iti nasaya at ababae ti anak mo. Di na nga tamot pagarupon akabailan gayam da di ababae nga aramidon ti kasta. Ang amom lakay, kasla sa bali tirik nakita nga adda ubing dito'y balay. Sa bagay, oray siyak matkit di Sedes. Panagrik na kaslanda ang hela si Mangbay kadata. Ay, tinasayaat. Pabunyagan tayo adagos ta apo ko ta. Magustuak matimpanagang dakin kuana. Daniel. Sige, ibagata day takin ni Lito. Tapno mabindisyonan nun ti apo ko ta. Agyaman na kita ano siya mga sasikaso itanak ko nanang. Mabalin ayama at abaybayan me, katapo kumimot ni Daniel. Pagyamanak mo't nanang. Saan niya yung tugot na siya babae ti anak mi? Ang mga no sa dino latitan tinang ibatsan na no bilang lahan. Kaas ko malakit nga rudan ti anak ko no kaskasano. Isungarod nga agyaman tayo, tanabatikan ka ti ubeng. Naanya nga iti planom ita anak ko. Agsapol ka iti trabahom dito'y lugar tayo. Saan nanang? Agsubli ako may tayan ti trabaho. Agsubli ka iti Manila. Kasanon ti putot mo. Day tangaro ti ipagpakasit kumakada kayo kan ni tatang. Ibatit kada kayo ti anak ko. Agsubli ak nagtrabaho iti Manila. Kailan lang amin ti trabaho ko iti nanang. Sabay nabayagak mo tan iti pagpapayak. Sige isuti ko naman ako. Kasaritam nga rudya amam, tapno amuna mo ti planom nga aramiden. Sinublian ni Lito nga anak mi ti trabaho na iti Manila manang Emmy. Ngam imbati na kada kami ni Daniel, ti apu ko mi. Uray medyo narigatan kami anang padakkel iti apu ko mi, naragsak kami latta,
Taiso tinagpaay aliw-liwami iti asawak. Ididamo, kanayon paymet nga umay sarungkaran ni Lito ti anak na. Pasaray agawid kalpasan ti makabulan. Agingga iti ininot asaan manen ang nagawawid. Saan kamin anas daaw, takas jay man idin ti inaramid na. Tinapatag ket adda kada kami ti apu komi. Naglabas pa iti tawen, agingga idi addan iti elementarya ti apu komi. Adda kaming lola! Ay nasaya at mat apok. Nan kita at manday tabim po iti likudam. Amang ano na basbasabot kan iti lingat. Saan lola? Sino katanitay ni lola paman na simang puti di pagkadalan? Wan mat bakay. Mapalin na ya bay-bay akmal day taapaw. Ang apay nga ita kayo laang asumangpot nga agapaw. Kasano katagay ay ayam mo't day taapom iti dalan. Nagmayat to pa'y lolo. Kan nagimas di ice cream ang ginatang mo lolo. Kunakon kaut. Ay di ka unay mangbangan iti ice cream apok. Ta mga nulumtag day taton silmaw. Saan mo ta kanayon lola? Malal. Panawan kayo pa'y nga agapo dito ta adalabit aramid ka likod ti balay. Sige. Apo, kumusta ngay mo ti panagadal mo? Okay mat lola. Basta lalaingam iti panagadal mo, wan? Win lola, di kayag danag. Sino nga tayad ay ito'y umawawag? Barumot anumero. Ay, paymantasong batak. Hello? Sino da ito'y? Hello, Nanang. Nilito da ito'y. Naimbagmahan ta nakalagip kakalpasan tinaunday a panawan. Pasensya kayo, Nanang. Busy ang amin iti trabaho. Gapot ama kumikom kan, linipat mo mutan ti anak mau. Mano atawin asaan ka nagpakpakita kang imbawawag. Apay anak kalagip ka, adamanan parikot mo. Pasensya kayo, Nanang. Amukmat namin na diyo baybayan ti apo ko yo. Iso akampan titirik na nga oray at dati dadayo. Apay, awan planom nga agawid tap no makita mo't ni Daniel. Isungar nga imawag ak, Nanang. Taagawid kami dita ni Hilda. Ha? Sino mananday ta nga Hilda? Asawak, Nanang. Nangasawa akong dito'y. Kaya't na kayo ka na amam-amok ni Tatang, agraman ni Daniel. Ay, naimbag man no kasta. Nala, urayan mi nga raw ti isasangpot yaw. Kasta nangasawa ni Litaw. Isumot lagaya manalipatan na tayo na. Tagdaman pa ka kumikuman nan ijay Manila. Kaya't nataka no makita ti asawa na kastamot ni Daniel. Naimbagman, baga na iti asawa ng anak na pinanawan na ditaw. Madanagan aklakay. Mga noong may damot alaanan ni Daniel. Anya? Kasta ti agparparik na kanyak lakay. Diyak kaya't amaya dayo kadata ti apo ko ta at tinaripato ta manipod maladaga. Talaga anasakit, Sedes. Ta dito kat ngarod adim makilan di apo ko ta.
Anya nga iti maaramid tano bilang iso ti kayat na. At amin kadakwada akarbangan, tanilito kat ngarod ti ama ni Daniel. Kalpasan ti ado at awaan, alaan na lata na kaslawan anyaman na. Sa bagay, adakan ni Daniel day tano kayat na ti sumoraw. At nakam di apokaw. Saan ta amalapdan no kayat na ti sumorot iti ama na? Ay, jakayat amaya dayo kadata ti apo ko talakay. Daniel, apok, ada ibagakan ka. Amok, abaragsakan ka. Anya day ta, Lola? Amom, imawag iti telepono ni tatang mo. Kung kumustaan na ka. Kat adan to kanual daw nga umayda ditoy. Kadwa na ti asawa na. Agpay so, Lola? Makitak matlangan ni tatang ko? Ngap, apay ka nung ay talangay mawag kan agawid, Lola? Makumikom ka no iti trabaho na. Ken, nangasawan apok. Adan may kadwa nga inam. Ha? Oh, apay akas na saan ka naragsak apok? Di mo ka di kayat dayta. Kompleton ton ti pamilyayo. Adan nanang ken tatang mo. Adda kayo mat ka ni Lolo, Lola? Kasla da kayo mat ang tinanang kan tatang ko? Tada kayo tinang padakkel kanyak? Sa balila ang ba't ati punpun no ananang ken tatang mo apok. Apay, di ka kadi umapal kadagiti daddo mga ubeng nga adda nanang ken tatang da. Saan, Lola? Kakontento akmutin kada kayo kan ni Lolo? Mga no, kaya't nabatan nga agdadan na kayo apok. Iso nga, umay da ka alaanan. Tsak kahit sumurot kada kwada, Lola? Tsak idamam mo? Kaya't ko dito ayan nyo kan ni Lolo? Ngam apok, nasaysaya at tibiyag mo kadakwada. Agyan kanton ijay Manila. Napintas ijay apok. Apay, Lola? Saan da ko nakayakayat? Tay tulok yung alaan dakdatatang ko? Ay, saan apok? Napatag ka kada kami kan ni Lulom. Ngam awan maaramidan may no alaan na kan ni tatang mo. Basta jak kahit, Lola. Jak kahit sumurot kada kwada. Saan kayo kaya tapanawan kan ni Lolo? Naglalaok tiriknak iti daydi akanito manang Emmy. Jakman ammo, takalla at latan anakariknaak iti nagkakanat. Apaman asimken iti panunot ko, nga amangan no iyadayudan kada kami ni Daniel nga apo komi. Nagsakit ariknaan, uray sa anak pay asigurado, no kasjay at talaga tiranta, wano panggap ti anak ko, no apay akalaat nga imawag ken agawid. Iti panakisaritak iti apo ko, nariknak nga adayo tirikna na iti amana. Gapu siguro iti kinabayag adi na nakita, ken nakaden na ni Lito nga amana. Banag anak kapabang armet iti riknak iti daydi agundaway. Taamok asaan a basta-basta panawan na kami, ti pinadakkel mi nga apo komi. Naglabas ti sumagmamanong aldaw, kalpasan ti yaawag ti anak mi, simangpet da iti asawa na iti lugar mi.
Iso ni Hilda, ti manugang yo. Naimbagnal daw yo, nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag mo, tas imburot ka dito'y lugar, May. Aapay ko maasaan ngay, nanang. Nabayagan na kayat na ti umay. Ngam nagsikog ngamin nanang. Ha? Ay, ayan nga rudon ti anak yo. Sana para kada kami ti maladaga nanang. Naalisanak, nanang. Kasta ka de. Uwa, nanang. Ada ko man kabsat ni Daniel. Ay, ladigit at daytaan na pasamak, balasang ko. Awan anyaman na, nanang. Sayang nga rod nanang. Kat tinasakit. Imbaga ti doktor nga. Amangan no marigatan nga agsikog ni Hilda. Uwa, nanang. Sapay magagaran kamin ang maadaan iti anak. Naimbaglaan nga taada ni Daniel. Dahil tatagpay so nanang. Ha? Un gayam, sa dino tayo ti anak ko nanang. Adada pa iti pagadalan ka ni tatang mo. Iso nga min ti mangsuksukon ka ni Daniel. Ang madamdamalaan, adadan tun ditoy. Kasta ka din nanang? Ay na, magagaran ako na makakita manin iti anak ko. Kumusta kang Daniel, anak? Mailiwak ko na yun kan ka. Ay, hunggayam. Iso ni Auntie Mahilda. Hello, Daniel. Kumusta kan? Okay akmat, auntie. Anak, pasensya kan ha. No italag anak kaumay kami kan ni Auntie Mahilda. Nagsikog namin. Ada ko man ading mo. Ngam, sayang ta naragrag. Angam sana bale, taadda kamot ni anak mi, Daniel. Napagnumuan mi ka ni tatang mo. Nga isurot da kanton iji Manila inton malpas ti klase. Ha? Ijay ton ti pangituluyam iti panagadal mo. Panawak da lolo kan lola? Sana bale anak. Takanayon tayo to nga umay sarungkaran da lolo kan lolam. Tsak kayat tatang? Ha? Kayat ko dito yan da lolo kan lola? Tsak kayat ti sumurot ka da kayo? Napintas ija Manila, Daniel. Adun to ti maam-amom ija abaro agagayem mo. Ipasyar da kanto ijay ka ni tatang mo. Day tatipod no anak. Napintas tupet agbaling nga school mo ijay. Ado mo ti kakayam ko ditoy? Ado ti pagpaspasyaran mi ditoy kan ni lolo? Iso jak kaya ti sumurot ka da kayo tatang? Jak kaya? Apok, apay mo takas di timbagam ka ni tatang mo. Jak kaya ti pumanaw ditoy lola? Apay ngay apok, napintas ti agyan ije Manila. Kaduan pa yun da tatang mo kan Auntie Mahilda. Igatarad na ka iti adu nga ay ayam kan kawas mo. Apay lola? Apay agas lang kaya't nakapumanaw ditoy? Di nagkadinipat patay. Ay, sahaman apok. Pagpatganda ka unay ka ni Lolo. Jakmat kaya't amayadayo ka kada kami numabalbalin. Nga may sumot na itati kaya't ni tatang mo. Basta sa kaya't sumurot ka na wala lola. Ang talawag lang at ipilit niya sumurot ang kadagwaga. Lola. Inarakop ng matan itinairot ako. Basta sa kaya't si Maya kayo ka na kayo ka ni Lola. Lola. Iyak kaya't.
Pasensya kayo. Talaga sana kayat ni Daniel ti sumango kada kayo. Tatang, apay akas na sana ka napatagit anak ko. Awan pa iiliwan na kanya. Apay adi mo damagan di tabakin. Mano atawan na di ka nagpakpakita. Di makal ni Daniel adi nakapulos na ka dun na. Pasensya kayon, tatang. Amo ka siyak ti makagapo. No apay asaan ang nakaawawid ni Lito. Tapno makadanana ko matiputot na. Pasensya ka matan, Hilda, balasang ka. Awan pa mabalaw ko kan ka. Taoray pa'y siguro no naam-amo na kanilito. No talagang adapanunot na. Kan no napatagkan kwa na ni Daniel aputot na. Nagdisnudo kumalataan nagaw-awid dito'y para itiputot na. Tatang, Tatang, Aklunam, no anya tibo nga ti inaramid mo litaw. Adayo tirik na kan ka ti putot no, gapo matlay ta aramid mo. Ita, saludsudak man ka na kayaw. No bilang ta saan anaragrag ti agbalin ko mga anak yo. Malagip yo pa'y ngata ni Daniel. Tatang, tatang. No pa'y nasakit arik naan mi iti inayo amayadayo kada kami ni Daniel. Awan maaramidan me. No kasta ti kayat yo amapasamag. Isungarugen sa gana minti bagi me. Ngam kidawag ka na kayaw. Nga irespeto yo kumamat tirik na dya obeng. Saan mi nga ipapaidam ka na kayo ni Daniel? Ngam narigat abiglaan kan pilitan di ubing no di na kayan. maawatak tatang. Basol kumot nagpaiso. No apay nga dayo direk na kanyak ti putot ko. Kat pakawanan dak kumakadagiti nagkurangak kada kayo. Ganita anak ko. Ikarigatak aya si dagtirik na kanyak ta anak ko tatang. Dahil tatirombang. Inot, kabayatan adumakdakkel ni Daniel. Inot amaawatan na ti amin. Inot tumatla nga maya si dagtirik na nakada kayo. Saan minapilitan a sumurot to kada kami, tatang? Ngam ipalubos yu kumakanayon minto nga umay sarungkaran. Aging ka iti maya sa dag na tirik na kada kami iti amana. Agyaman akmo't iti pan nakaawat yo, anak ko. Di kayak danag. Takas iti nasaok itayan. Uray na sakit tirik nami iti inayo, amaya dayo kada kami ti apo ko mi. Ikagumaan mi nga ilawlawag kan kuana ti amin. Tumulong kami, tapno maya sidag ni Daniel, tirik na kada kayaw. Agyamanak iti Diyos, tasaandan apilitan ayada yun to ti apo ko talakay. Narigat apilitan da dya ubing, Sedes. Inot da ita. Kabayatan ato makdakkel. Maamuan nanton ti sitwasyon. Kat maawatan nanton matlaang ti amay. Ay, nagsakit gayam arik naan lakay. Pampanunutot pa'y laang amayadayo kadat ni Daniel. Kat kasla mabriyatan ti barukong ko. Kastamot lang tirik naksedes. Yung sana mabalin nga ipaidam ta ti kayat ama pasamak ti ama ni Daniel. Puno adata tinang padakkel iti apo ko ta. Nga magdadata ti kinapudno anilito nga anak ta ti addaan karbengan ken kuana. Insyong lakay. Naalas akitaan nga agre-require tayo para laeng iti kustodiya ni Daniel.
Agbanag tayo nakababain no kasta. Sang-sang kapamilya tayo. Iso arumbang lang agkikinaawatan tayo. Kat pasati pa nagkikinaawatan tayo. Ikagumaan ta nga isuro ti bagita ang mga klon iti amin. No bilang maya dayon ti apo ko ta kadata. Ay, wan insyong. Ikagumahan ta. Agyaman nakta maawata, Mercedes. Iparik nata tinalaos apa nang ipatagta iti apo ko ta. Bayat nga dapay lang iti sidong ta, insyong. Dahil ti kasaya atang nga aramiden ta. Iti kasta, nakarkaro amarik na ni Daniel nga apo ko ta, nga adaw ti mangipatpatag ken kuana. Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, ada ti pag-asa ken pagayat. Ala, isim pa maamin ng dagiti insang punta naggapo di umaanak ko. Wen tatang, ado man ang dagiti naburas tayo mabalin nga ilako ni Manang Edna. Wen, anak ko. Isupay mo ti malakwan na pagkatang iti kasapulan tayo dito balay. Apay nga tangawan pa'y ni Manang, tatang. Un gano. Mga no narigatan mo't anaglako kadagiti natnatang nga insorsor na. Asin mo't ni Manang Edna. Sapay nagdagang ti panawan. Kakaasin nga gisuson iti labba anang ikabilan na kadagiti tagilako na natnatang. Naimbag ko tanaanos ti kabsat mo, buyay. Nagregat tumot nga minti biyag tayo. Di kay pa yan nakatuloy ang nagadal. Saan abali, tatang? No, adda katulungan niya mangisaka diti panagbiag tayo. Alang aruday, inkagpalisin anak ko, tamang isangak pa itiin na paw. Apag isuntaw no sumangputad ni Manang mo nga Edna. Ngay ti panaglakom Edna anak ka. Medyo naladaw ka itasimbang pa. Sursur ko pa'y ngamin dagiti daddo maalakok tatang. Tapno maibos. Sayang mo't no yawid ko pa'y laang. Naimbag nga ron at anay paibos mo mutlaang. Wen tatang, adamot tayo nagsaya at abakit agim matang itilakok. Tapno saan ka nun amapan pa itsendaan. Imbaga na nga ron da kanayo nakano amang ipan ka dagiti tagilakok iti balayda. Tapno saanan amapan pa'y makitsenda. Mayat man. Daman nga rod suki mo anak ka. Wan nga rod tatang. Ay, adagayam ginatang ko asidaan tayo. Siya kon ti mangiluto tatang. Ay na, saanan. Ignuta siya kung tapno makay na nakamutay. Nakaisa nga kung itin na pawi. Tay talaangan ti lutaw. Ay, sige nga rod tatang. Ay, ni ading ko nga'y. Tay chalikod ti balay. Tartarimaanan na dagita insangpot may amabalin mo manan nga ilako inton bikat. Kasta ka di tatang? Sige nga ron tayo nakitaan. Tulungak amang isimpa ka dagiti insangpot yo. Edna, adaman may lako mo na yung bigat, oh. Wan nga ro, ading ko. Nasaya at mat, tapno adaman maigatangan ka dagiti kasapulan tayo diti balay. Manang, gumatang kan tumanin itinaimas asidaan, ah. Wan day talagayam. Basta agagat ka, Kanayon at tulungam ni tatang iji uma, tapno adda mabura sa mailako. Wan manang! Apay nga ta nagrigat ti biyag tayo, manang. Saan akas ka dagiti daduma, nakabakbak nang da? Saan nga agpapada ti gasat ti tao ading ko? Tinapatag, awan agsaksakit kada tayo. Ken, agdadan na tayo. Saan tayo nga agsisinga akas kadagiti daduma? Nabak nang dang agpaiso.
Ngam, dandani saan damat nga agkikita. Ta agiin na dayo dakat nga ron. Sa bagay. No siya, kontento akon. Basta da kayo dito kun ni tatang, manang. Ay, wan aading ko. Kan, mangmangan tayo iti mamintalo iti may sangal daw. Nasustansya pa iti kanan tayo. Tagga po amin ijay uma. Malaksig no nakalako kay tiado, manang. Na makaraman tayo matsag paminsan iti karne. Wan, ading ko. Isaasaan ka nga umapapal ka dagiti daduma dita, Agyaman tayo ket di iti Diyos, ta nakaradkad tayo nga agnanayon. Saan kami pa mapan ita ije umakan ni adig mo abuyay? Kasta ka di tatang? Nasaya at mat, tapno makainan na kayo kanyading ko. Naboras mi matanda iti mabalin aborasay. Ay, sika nga ay anak ko. Aginanaka mo ta. Saan tatang? Sayang dagiti naburasyo. Sapay kapres-pres kwanda. Isa amayat ama ilako. Malanga rod ano isuti ko na. Ngam di ka unay umada yung agisursur atan ay ang mga naagtudaw. Wan tatang. Ay wen, inakban gayang pasyaran ni uncle mo atinaw. Jay kasinsin ko ay. Nabayag mo't basitan na saan kami ang nakapagsarsarita. Sige tatang. Mangimot kayo matan kadagiti naburasyo. Ta, pangraman ang damat. Awan man anak ko. Sige nga raw, ta inak mangisagana iti imutag, ama pa niti ayan da uncle mo, atinaw. Daan na singpat dagiti anak ko manang Emmy. Ni Edna ti inauna, kat ni mat Boying ti buridak. Da kami atallo ti agtitinulong, tapno maisakad mi ti panagbiag mi iti inaldaw. Ti pagyamanak launay, isu ti kinaman nakaawat da adwa. Tano sa bali dalangata, amang ano nagrebeldedan ta saan dakat nga rod ang nakaadal. No pa'y makitkitak nga okay da, mamati ak nga iti kaungganda nga agpadpada, kayat damot amapadas ti agbiag iti nasaliwanwan. Iti dayta nga rod a panagpasyar ko kani insan ko atino, naranaak mat ijay ti kabsat na ababai, ni insan Pilar, amay sa negosyante nga agnanaed ijay Manila. Pagmanta nakapasyar ka manan dito'y lugar tayaw kasinsin Pilar. Word kasinsin Mauro. Tao may kuman mo tiniliw ni Tino akabsat ko. Kanayon ngamin nga ibagak abapan mo tagpasyar iji Manila nga madimat. Amumatan ti kabsat mo. Saan anasam nga agbiyahe kasinsay? Wen nga rod. Maulaw ka no nga agbiyahe. Ay, kumusta kayo mat nga ay? Ay kagastoy kasinsin. Narigat latat at dapat nagbiag. Naimbag pa'y kang kaatado tinegosyo medjay Manila. Isa madlaw nga asinsado ka. Nakatsambalaang kasinsin. Ay huwag gayam, dagiti ngay anak mo. Kumusta dan? Isuda ati katulungak ita. Di dan nakapagtuloy nga agadal gapo iti kinarigat ti panagbiag. Di ba't adabalasang mo? Wen kasinsin. Ni Edna.
Isu ati na anos nga agi sorsor nga agilakaw no kasta nga da maburas mi ija uma. Apay, di mo kayat nagtrabaho iti sa bali? Amang ano kayat na ti sumurot kanya iti Manila? Wan kasinsin. Tulungan na kiti may sa pagtagilakwak. Ken, pagadanak tumatan, no kayat na. Ne, kasla napintas day ta ajayam at kasinsin pila. Talaga napintas kasinsin. Basta tulungan na pagadanak tumatan. Kasaritam, abangan no kayat na. Ay, sige man nga raw kasinsin. Ta kasaritak man di ka anakam, may papan iti day ta anay bagam. Masaya at mahit anak mo. Kan amaw, si mangpot ni Antim Apilar dito lugar tayo. Diyan kabsat na angkal mo at tino ang negosyante nga agnanaid iti Manila. Ay, kastaya tatang? Ay, naimbag na rod ata, nagkikita kayo manan? Wen anak kao, katata na ibaga na kanya. Anya day tatang? Amangan kanuno kayat mo ti sumurot kan kwa na iti Manila. Agsapsapul ka nung amin iti kadwana para iti may sa pagtagilakwan na. Kahit no kayat mau, alain nakakanaw, tapagadalin nakamutan kabayatan ti panagtrabahom kang kwana. Tatang? Napintas na ito yung oportunidad, Edna, anak kaw. Makaadal ka no sumurot ka ni Antim Apilat. Agsisina tayon to tatang. Sapay nakadadayo ti Manila. Anak ko, umanungkot kan. Manmano adong tang dekastoy anapintas agundaway. Agsakripisyo tayo pa'y ngagiin na dayo basta makaadal ka, anak ko. Panunotak pa'y tatang? Kasla nga minjak ka ba ilan ti maya dayo kada kayo kani ading ko? Nasaya at ba't kay manugot ka sumurot kanyak iji Manila, Edna? Kaya't nga minitatang nga maituloy ko ti panagadal ko, auntie. Di ka danag tamakaadal kan tumatlaang. Kasapulok kami ti kanayunan akadwak iti may sa pagtagilakwak. Sige, auntie. Nairwamak mo't ket iti trabaho, Ura iti unag ti balay. Nasaya at garudo kasta. Sigurado ang magustuhan to ijay. Ngam ikarim, adinak to ipayad iti sakit ti ulok. Wan, auntie, namnamaan nyo dayta. Sige garod, rugyamon ta agimpake. Tagluas tanton nga agpamanila, inton ka ni kadwa nga aldaw. Agsingsingpot ka jayan daan tim Edna, anak ko. Tatang? Manang, may kawa kamintun ka ni tatang na awan kan diti balay. Uray siya, kaading ko. Diyak ko makayat ti maya dayo kada kayo. Ngam sayang mat dahi nga oportunidad. Kayat ko mat ti makaadal, tapno mayaon kayo iti kinarigat. Agaanos tayo, Edna, anak. Dahito laang tamok kapamuspusan tapno maituloy mo ti panagadal mo. Maawatak tatang. Aganad kayo akanayon Di yu baybayan ti salon at yo. Boying ading. Sikan ti makaamok ni tatang. Sana bale, inton makaturpusak. Sikan to mo ti sumublat nga agadal.
Agpaiso manang? Wan, ading ko. Namita, aganos tayo pailaan. Wan manang Edna, makaanusak. Nasayaat no kasta, boying. Anak, saysaya atem ti makilangan ken antim apilar Tapno awan to ti rumswa aparikot iti nagbaetan yaw. Tapno awan to ti rumswa adiyo pag kinaawatan. Nagpangadwa na nga lukoy iti inauna nga anak ko, asumurot iti ikit na ijay Manila, manang Emmy. Gapo iti ayat ko ang makalpas iti panagadal na. Uray ngamin no nairwam kamin iti rigat, saan latamot ang mapunas ti arapaap mi nga aga-ama, ang makaadal kumamot dagiti anak ko. Iso at talaga aparabor, no ibilang mi ti idadateng daydi nga oportunidad. No pa'y nasakit ti panagiin na dayumi, naganos kami manang, tapno makapagtuloy nga agadal ni Edna nga inauna nga anak ko. Napalalo ti ragsak ko iti daydi akanito, nang runa pa'y ididengdenggak ti saritaan da iti adina, takinunana apagadalan na ti adina apaman a makaturpusan. Naglabas nga rod ti panawen nga adda ni Edna nga anak ko iti sidong ti kasinsin ko ijay syudad ti Manila. Umadani manan ti panagsasarak. Makaadalak to ka din? Makitad to. Amo ba ta kasapulan at talaga ti tao iya may sa pagtagilakwan? Namnamaan ngamin ni tata nga agad adalakon, Auntie Pilar. Edna, saan mo ta kaskarina ka ti magpaadalkan ka? Madanon tulat ta. Agurnong tapay iti pagadal mo. Auntie? Awan gayam, aging galaangan indon katapusan ni Lydia diti balay. Agawid ton iti lugar da. Makamukan to namang trabaho kadag iti mapanawan na trabaho ditoy. Ha? Awan ton ti katulungan nyo, Auntie? Ada kamat, kabaalamon ti trabaho ditoy. Lepasam nga umuna ti trabaho ditoy balay, sakan tumapan iti pagtagilakwan. Nakarkaron ajak ton makaadal, Auntie? Iso nga rod ako nakaguray kapay. Makauray day taadal nga ibagbagam. Basta trabahoam dagiti nasken nga aramidam ditoy. Wen, Auntie? Tatang, kumusta nga tamot ni Manang Edna dyan Auntie Pilar? Sigurado anasayati ka sa saad ni Manang mo ijay, buyay. Agad adal nga tan ni Manang, tatang? Sigurado day taa anak ta kastamot tiin ka rin na antim apilar sakbay nga inala na ni Manang mo. Oray siya anak ko. No mapanlag trabaho ijay Manila ni Manang mo.
Ijak kumamot pinalubusan. Ta makatagtagad mat dito'y lugar tayo. Kanagdadan na tayo pa'y. Yung talaga ngamin akayat ko ang maituloy na ti panagadal na. Iso nga inalukoy kumutin animanang mo asumurot ka ni Antim Apila. Mailiwak ngamin ka ni Manang Edna tatang. Ita lang ngamin ang nagsisina tayo, manipo di dobing kami. Awan lang nga rodon day di nanang. Awan manin dito'y ni Manang. Maawatan ka, Boyeng. Oray siyak man. Mailiwak unayan ka ni Manang mo. Aganos tawan. Tapno makaadal ni Manang mo. Saan aya ngayon ka rin akan ka nga apaman ang makaturpaos kat si kamot ti pagadalan na? Tatang? Iso adi ka madanagan anak kaw Ikagumak ti makaornong iti busmusen ta. Tama pantay ayan ni Manang mo. Surpresaan ta. Inta sarungkarat tapno maep-ep ti iliw mo. Kan maamuan tamutin ano kumustan ti kasasaan na ijay sidong ni Antim Apilar. Ha? Akpay so tatang? Mapantando pa siyaran ni Manang? Makadanan naktumatin ijay Manila? Uwan aboy Tapno saan lang adito'y probinsya tayo ti ayan mo. Tatang, amam ka ti papapanami ijay Manila? Ang mga numayaw awan tamot ijay. Saan, boyeng? Amok ti papapanak ijay Manila. Nang runa no iti ayan dantem. Akanayon kami matamapan agpasyar ijay kan ni Uncle yu atinaw. Hindi ka bailan na pa'y ati agbiyahe iti adayaw. O sige tatang, magkagagita ka tumulong kan ka. Tapno makaurnong taadagos iti aramatin tamapan ijay Manila. Tapno masarong karanta ni Manang Edna. Umuno na ako na rumwar, Edna. Sigurado manalpas mo amin na trabaho di tibalay sakbay arumwar ka. Ikandado manaimbag tibalay. Narigatan, ado tagtatakaw itapanawan. Uwan, auntie. Siya kunti makamo ditoy. Sige, mapanak nga rudan. Sigurado nga ado dagiti aggatang itatakalkalpas ti sweldo. Uwan, auntie. Rugyakon dali taramidag. Masapol amalpas ko adagos. Taagungot tumanon ni auntie. No naladawak asumarono iti pagtagilakwan. No apay mo't kami na pinagawin na jisigod a katulong da. Sa anak ko maunay ang marigatan. Ay. Kumusta nga tamot tanda tatang? Di mo da siguro kat agad-adalakon. Di da mo nga aging gaita kat kaslak pala katulong dito'y ayandaan ti Pilar. Nagrigat mo't ti kastoy. Diyak mo't may papilit nga agadalakon. Takunamot ni auntie nga urnungan na pailaang ti usarot nga agadal. Nagrigatan aya apo ti marigrigat. Da kayo lakuman ti makaamu kanyak. Diyos ko. Kaya't da ka ngamin asurpresaan, Edna, anak ko. Ala, umunag kayo tatang. Ading, umay kayo. Agtugaw kayo. Ay namarbangon kayo nga rudaan nagbiyahe tatang. Kapilitan na anak ko.
Magagaran una yun to'y adem ang makadanon dito. Ayun gayam, ayan ni Antim Apilar. Nasapaan na pan iti pagtagilakwan na, tatang. Apay nga ron nga dakapayla dito'y balay na anak ko. Saan aya nga iti ti pagtrab-trabahwam? Mabatbati akpay dito'y tatang. Taaramidak pa'y dagiti trabaho dito'y balay. Pinagawid ngaminan ni Auntie Pilar di katulong na. Kasta aya, katanya nga oras nga ron amapan kay di pagtagilakwan na ngay. Katanya nga oras ti klasem anak ko. Sa anak pa'y laang nga agad-adal, tatang. Anya? Saan ay ati saritaan kat sumurot ka kani Antem? Tulungam iti pagtagilakwan na ng pagadalan na ka. Unmat ngamin manang? Di namat tinungpal day tatang. Kunanamat nga ur-urnungan na pa'y kano ti pagadal ko. Ha? Iso, jakmat maipilit. Iso nga ururayok latan no kaano nga ibagana amabalin kun ti agadal. Anyamot na Antim Apilar. Kasla sa balik amot na tao. Inaramid na kalagayam ababaunan na dito'y Manila. Tatang. Pasensya kan Edna anak ko ha. No di ka kumapinilit asumurot ka ni Antim Apilar. Saan kumakastoy ti mapaspasaram ita? Naimbaglangan tayo may kami dito'y ni tatang manang. No saan? Di mi pa'y mamo na saan ka pa'y gayam nga agad-adal. Ading. Alan, aging pakikan Edna. Yawid na kalangan itamot lahat. Saan arumbang agbayag ka pa'y dito'y sidong ni Antim Apilar? Mga no agungat ni Auntie, tatang. Awan ti karbangan na nga agungot anak ko. Tadi na tinungpal ti saritaan. Ang trabaho ka dito, yung awan mo't gayam magimgibulam. Agawid kalangan ni lugar tayo. At nakaasit ti Diyos, makaadal kan tumutlaang anak ko. Nay, ada kayo mo't kasinsin. Naipagbanta na kapasyar kayo. Wen kasinsin. Mailiw kami kaniid na isungain kagumaan mitimay dito'y Manila. Nadanon miniid na nga agmay-may sa nga agdaldalos ije balayaw. Na pinagawid mo kano magaya mo ije babao na. Uhon, kasinsin. Total, dua kami laang mo't kaniid na ije balay. Iso saan min amasapol ti babaunan. Kabailan min nga aramidan dagiti trabaho ije balay. Kabailan na kunam kasinsin Pilar. Tay sumot gayam ti mabatbati ije balay mo nga agdaldalaws. Sakbay nga umay dito'y pagtagilakwam. Kanapay nga aging gaita kat saan pa'y mga agad-adal ni Edna nga anak ko. Pasensya kad kasinsin. Talaga nga aginrulan iti umay apa nagsasarak. Tinulungan nakpay ngamin iti kalabas ditoy. Saan nakasta ti saritaan ta kasinsin? Kunam apagadalam kabayatan ti panagtrabaho na diti pagtagilakwam. Mano atawanan nga da dito'y ni Edna. Nga maging gaita di pa'y magayam agad-adal. Inurnong ko pa'y ngamin ti pagadal na kasinsin. Agam di kang danag. Agenrol ton iti umay apa nagsasarak. Agyaman aklaangan kasinsin Pilar. Nga miyawid kon ti anak ko. Ngam kasinsin. Sayang ba't no sana maituloy ti panagadal na. Ay na kasinsin. Dakkel dat kaasi ti Diyos. Oray marigrigat kami laeng. Amo ka maisakan mintumot laeng ti panagadal ti anak ko. Kung kang runaan ti amin. At damay may sa asa ome. Noan niya tinagaon iti bibig may. Kabailan may atong palay.
iti panagriknam ita ta nakasublikan dito'y lugar tayaw. Kaslaak na kaangas iti nalukay tatang. Kunak na agnanayon akon iti sidong ni Auntie Pilar. Saan ngayon palubos ti Diyos ang mapasamak day tama ng edna? Wan nga rod, boying. Amuyo tatang? Talagang awan panggap ni Auntie amang paadal kanya. Ngam, nang namnama aklat nga agbaliw mo't laang. Ngam, simangpot kayo mo't Ala, di buntagi sayangan ti amin, anak mo. Amok ngayon turong ti apo ang mapasamak ti amin. Tapno saan nga agnanayon latan ni agrigrigat ka iti sidong ni kasinsin pila. Jakla ni namnama ang maaramid na ti kastyaykan ka. Bayan yun tatang. Sana bale. Taam mo na nakita yu ti kinapudno. Ngam amuyo tatang. Maragragsakan at tagdadan na tayo manan. Anak kau, Oray sakmat manang. May mayat mo't lang ti kastoy. Di sigo tabiag tayo. Di saan tayo magsisina kada tatang? Ading, saan ton ang mapasamak ti kastaboyeng? Saan tayo nga agsisina iti kaanuman? Kat sapay lakuma ta mapakawandak iti nagbalin a desisyon ko, anak ko.